एक हुबले भी वरो की प्रलोक की वस्न्याव सुक वो पट ये की वीडियो हाउ न्यू चैनल ते hakani ka video kwa open snyau chape wada pteng biang u Donald Trump ya ka ceasefire we de pentip le ka Iran he ye to wa he won kwa ko open man ya ya klam wa ka US hakasen wa ar te chwa wo stangi ladam pwe mu de phi subscribe your new channels nya bhai subscribe we khnyan how to bell wa em hai tu khnang wa yo pteng cho cho phi yo ye ki video wa thme te ton stangi what hadin wa ong u Donald Trump wa tharai de upteng u ya ka ceasefire mandakut ko wei usdang uno bom ya ka Iran tang wa katte wanda panbana u wo upteng biang ya ka ceasefire tang wa hakani ka sen mem de ubo poru wakat hadu menu ukut ko u Donald Trump da khut ne sin ule ya ka sarkar ka Iran seriously fracture iwa mut ka sarkar ka wada khain ne phia bontali wei ka wada chem chitam wo man ka widon u Donald Trump da ong ule wa nadu wa yap u supreme leader ka Iran ka sarkar Iran da phia ne divide ko bontali wei ki he ka Iran da chem chitam ki wo ya to ka widon nei bha kam wa man ka te u parliament speaker da ong u dewi kadwa u commander ka IRGC wanda ong u dewi mem u ya to ki ka widon kamte da chem chitam ki wo e ka widon karai kam he por wa ya kalam ya suk ha Pakistan kamte da ong u wadapteng u ya ka ni ka ceasefire de wam em ubo ye por wo kut ko le nei bha wada snyau tho u wa kamon man ka sarkar ko kat ni we ne yi ida wam ye ko le u e ya karai he ya to wo pdiang ya ka deal wa terwa ka US ya ka we sei wi le da ong u wadapteng u ya ka ni ka ceasefire nei bha wada karpat ka Pakistan ya o wo dam chwa u bom ya ka Iran de te e por ya ka de wapteng da ka ceasefire wei he ye to wei ni u prime minister ka Pakistan le da tho u dei wa ong wa e khublei u ya u Donald Trump wa ben u wo pdiang ye karpat yong u wo pteng ya ka ceasefire u Donald Trump da ong u wa u e por u ya ka Iran hadu wada submit ki he yong ka da ka unified proposal namo hadu wa submit u parliament speaker ka Iran wa u commander ka IRGC ka widon karai ne hadu wada ya to jingmut ki he ya to wo e ya karai wo so ya ka deal we wo penkut no ya ka ni ka thma we da pteng u le wo ong wada hukum u ya ki chipai ka US wo pteng ya ka naval blockade hapot ka Iran we wo man le ki wo pen khre we ki wa yi wo ya khun la da jia was dang biang ka thma ha iwan ipor hadin wada dep u Donald Trump wo pen bana ya ka ceasefire nei liang ki media ka Iran da ongki wa ka Iran em kam ko ya ka ni ka ceasefire wa pteng u Donald Trump nei bha ka ni yi ko uman ka jing pan bet don hi ya ka ri Iran we boy u Trump don hi wa ngai ne kam wo pteng ya ka ceasefire nei te won ki wa kre yong u wa ka Israel bom won ki ya ka Iran te kamon ule ka Iran ka te kari Iran da ongkole wa ini ipteng u Donald Trump ya ka ceasefire mem jingmut yi le dei wa ong le wa ka liang warem to sap upan bana ceasefire ko daka dei wa pteng le wo ong wa em hi yi le ini ipteng u Donald Trump ya ka ceasefire to yo por don hi ka US wo le da ka surprise strike hadin wa da pteng u Donald Trump ya ka ceasefire da ong ule wa ka Strait of Hormuz em ko hapo i control ka US we ka Iran da do poisa bha ko kan ni nei da wa do nong ko sanspa $1 million man kasngi nei da wa khang ka US ya ka Strait of Hormuz kamte da kwa bha ko wai ka US ya ka Strait of Hormuz da ong ule wa ka sarkar Iran chitom jingmut bha ko katte nei bha wom em poisa de ko we ki chipai wa ki pulut yong ka le da ot bha ki kat wom ye yo tulop de ki we da pankut udai wa ong wakari Iran da rem ko hakani kathma nei bha ki chipai navy yong ka le em ki chhatri do kaduriyo kam wa man kate we ki air force wa ki tier nuclear yong ka le de cha tam padung lut ki ha ki chipai ka US hey yeto wa yakalam yasuk hapardi ka US wa ka Iran ne kasngi ka US da pentip ko wada pep ilai vice president yong ka cha Pakistan kat wam ben ka Iran wo yaklam we ka US da ongkole wadang yang ko ya ka reply na ka Iran khanang wa yo yi ko urai he yeto wa he won u ya kalam ki hakasen wa ar he yeto wa ini nei liang ka Iran da ongko wa yo ben ko u ya kalam wa ka US to upandam chwa ka US ya ka naval blockade nei bha ka naval blockade man ko itang khan ya ka ceasefire we da pankut ko dei wa ong wa ka te da yu ko ya ki dak kichin wa da jan pandam ka US ya ka naval blockade we ngai scam ko wa yaklam yasuk hakasin wa ar uman ko ha Turkey
แต่ดูกินีดอนเฮกิวกว่าเอาเป็นสัญญาจะพีอย่า subscribe ไว้ like อีกวิดีโอขนังไว้ยกเต้นโชว์ผิวย่ออีกวิดีโอวัดทำให้ครบเลยจิบอน